Sikhulisa induku la ukuthi abo lesi asikatheni nokuthela lezi isihlahla siyakhula lesi sibe side ngango-10 mitha siyakhula lesi sasesincane lesi so lesi nasi isithelo yiso lesi sithelo lesi sikwazi ukukhulisela induku yakho lesi siyakhulisela nje induku yakho lesi siyathatha-ke sisomise then sikwenzele sona sibe uphakathi okwazi ukuthi usidle cause ngeke ukwazi usidla simanzi kanje. Yiso lesi siningi nje sikhulisa induku la sokusisa-ke lesi hlahla lesi asikhulisa induku kuphela lesi hlahla lesi akhona ukuthi uthathe amagxolo aso la yabo ukuthi kanjani amagxolo aso athatha amagxolo aso uma kuthiwa mhlawumbe ingane inenkinga yethuku ukuthi phela siyibiza ngendlela ezingafani kodwa nje ithuku lento eba la enkabeni kwengane uthatha amagxolo aso ufake nje ngabe imake yenkomishi eyodwa nje amanzi uthatha amagxolo nje amancane uwabilise uphuzise ingane iyaphela lento yethuku la. Ngiyabonga ngikho eniphathele khona nje namhlanje yikho kodwa.